Rekirava Cihania Kurd, Hevpeymania Hizben Rojilat Kurdistane Piroz dike. Rekirava Cihania Kurd Dakhuyani Kru bi Hevpeymania Hezin Siyasi in Kurdistana İran'e belavkir. Deka Dakhuyani Vihaye. Rekirava Cihania Kurd bi Giringidaneke Gelekzede, Meze Nuçeya Pekana Hevpeymania Penç Hizben Rojilat Kurdistane, Hevpeymania Hezin Siyasi in Kurdistana İran'e dike. Ubi Germi Piroz Bahya ve Pengawa Niştimania Giring dike. MV Peşengatiya Liverevşa Hestiyarani hade bi Xebate Kişmendane. Hevce u hivider bo cihgirkina tebayene tevi ve keviya siyasi u bilindkirina atsa Xebatane teviya Kurd li Rojilate Kurdistane dizanin. Beguman, Pengauhil girtin ru bi Şebata hevpar u hevahengiya rekiravei li navbera hezin siyasi, dibehevine guherineke nu li tekoşina bi bandor u berpirsyarane bo bi destveanina mafen rewayen neteva Kurd. Rekirava Cihania Kurd, tevi nişandana keyf sveşi u piştevani kirina tevav bo ve pevajoye, Amadehiya swe bo her jure hevkariye ke binyati li pesama giyiştin, bi armançen kuli xware işare pedikin, radigehine. Giringi pedan u giştkirkirina ve çarçoveya yekirtine. Dariştin u şirovekirina rekaren sebata rohnu bi veç. Afirandina derfet bo beştari kirina hizbendin, rekiraven medeni, navenden pispori u kesayetiyen şareza u xwediceri bandinan. Rekşirava Cihania Kurt li serve baveriyeye, ku serkeftina ve peştestiye, Giredai bi giringidan bi seha giştgiri, diyarikirina rekaren damezravein rohn u beştariya zedetira hezin siyasi u medeniyen Kurdistaneye. Li ve konaksanude, her pengavek li pesema ve heviya praktiki u hevahengiya netevide dikare roleke bingehin li paşeroja gele Kurdistanede hebe.